Kinship ka na ba, Jibay? Ka na balay spa ang kusang. Ka na balay spa ang kusang. Kohimen ko pera, tolongin sengongu yang trai hakane ke step, naga benda ke jinga ke jingkon ko baro. Nginang duai naga benda ka, jing the tide men siem jungi Hermes the land vergery, but boben go high. Ni duai ru naga benda, I rofi mai suting ibadan hapadeng ke jimpang ke jing shitam, kumjuru naga benda, Arangud laingud ke bana mensa jur haka accident ibe ila klan arangud kadang hapadeng ke jim mensa bajur ginang duai na benda chunki haka negas ni jongka Maria teisoti ginang kerpad lempa ke jinga sai lem chunga ke jing tungo chungi paro naga benda ka archdiocese chungi naga benda kanang stoin diocese menda kasni kalangasni kenmau I yai Archbishop Dominic Jana hakaba I ngiladam shisnem jangga jingklan jung nginambu yaga jingtumu jungi baro naga benda jungi ba ila treasure hem naga benda kine artliki diocese ayu trai unang karko kardo yangi vei pai vei lempa ke jinga sai lem jungi Archbishop Dominic Jana ba ye jungi Hakaba baro ke diocese kadangkin mau kadon ke mas bakui shibit naga benda ben reke dia ke jingdap shisnem janga jinglar jangi ngiru ngin ya solam badi hakane ke kelik mal hakane ke yukish bakui nak duai naga benda jangi naga benda ki inga sem baro naga benda ke diocese baro kawai ke bayam sosi halur ke jinglar jangi Ha kerteng uppa baru kon baru mensim bakoi kajinga e jango trai jangi o Jesu Christ bat kajingi jango bleng lembat kajinga selak jango mensim bakoi kindon rengka bat pi barra ko himen ko para tongin sange shipor ben panmam naga benda kilai kila jangi barra Ina kerpad yau trai bau nampen kui ya ka donu jangi ya ka mensim jangi ya ka met kapar jangi baro na bara jai kipo ha ka bang yus ngo na ka jimpule beningko na ka shitisha ki geletia ai Jesu unam yalam ingisha ka jingjo lemba ka snamba kardor ka jun halo ke baro jang kene ka parthe Kotrai Jesu ngilang ki badona haruka map yengi sai good yengi bangin dukran ya ka baba ngin mudur ya ka baba ngin parkat ya ka baba gisnau ya ka baba naga benda ka buram jame nga pala au play badon bor baro bad happy ko himmen ko para bangale pop shibut e da ki jin parkat da ki tin da ki kam da ki jingle Da ke jinglai palar junga, da ke jinglai palar junga,
dah ke jinglai palat bakrau ejana namar kata nakarpat yang kemaria bakui kabayai sa katei soti ya ki angel bakiri kui badiapi ko himmen ko para benduai nagabinda junga how try ublai juni ublai badan bor bar winis ne yangi barandala ma bigi pop jungi unyalam yangi shaga jingi mbam jika amen. Duai ni duai kerpan nagabenda ki balak klad barok kerpange nagabenda i Archbishop Dominic Jala ha ka bangire ke iya ka jing dapshis nem jangka jing klad jungi inang duai ya silent pa jungi but ni duai ro nagabenda jungi dadangin idon kam ye ka jing duai ka jing kersan jungi ayo trai unam pen poi i ishameni Koblai try kentra kaburam jong ki bange bat ka jingim jong ki bahok ta kemi yesune ye I shakri jame the Archbishop Dominic Jala ibala kladna bat kumba mala sispa ye I da ka jingia ukon la jong ta ai ba da ka jingme pa jongu in dawa ya ka jing suk bane da u kris utrai jongim amen. Kajumpuli na kasiti upolus segi galtia kalnong kabalai kerkot kabaar puar hadu kabaar kandai. Ndrei kamlok kumta kajuntok kaong baka pertei borok kawai kadon hapo kabuar sa kapop kumta en ay ka jingkular lembaga jengej hau Jesu Kris hakitu kibadon hakani ka jengej. Shua bakanwan ka jengej lakum lang yangi hapo kaan laset kop hadu ban depan pau ya kejengget kumta kaan kalalong kanong sumar jungi hadu bandawan ukris ban penman hok yangi da kejengget Henry menta kejengget kalawan ngimdan kam nong sumar syu namar pilong barok kikun jong play nakadaw jong kejengget jong pi hau Kris Jesu mapi barok kibalayo baptisma hau Kris pilapong dau Omdan jengnya per la hapteng kiju negeri kimrau ni kibalalut kisandrang ni kentei barok pialong kawai hau Kris Jesu nang tapat dada pilong kijong Kris pilong kikun kiksiu Abraham kata kemut inong yo pateng ya kata barok kapa ubli ulakula kaktian jong utrai Yesus ya amen. Nakasam shispasan kana bajin wai news pa kana kusan. Nakasam shispasan kana bajin wai news pa kana kusan.
utrai undon rengka batpim Ringka Piru, kajing pule na ka gospel bakui kat kum ulukas. Romo Puni Putrai, Haba u Jesu ulala om yakane kaweka kende napadeng upaidba kalapartha jam hawu suka kami kabalapun barla ai buin yame Henry u Jesu ulapai katin kamsu kito kibasnap iyak tinu bale bat kiba komu iyaka ka gospel John utrai Kajingaro Ini Kukris, ko himen ko para bagi ha utrai Jesus Christ mindagasni kalongasni kabakerpam nagabenda jongi barok nagabenda ka archdiocese Shillong nama ngirake iyaka linkus nem jongka jingklat jongi Archbishop Beir jongi Archbishop Dominic Jala Penginam kindiu iyaki jingtuai jongi yaka jingam nur jongi baro nagabenta jongi hakane kasni bautrai pediam yadi syaka sendam jong inang duairu ladadon kano ka jingdon kam nagabenta ka jingi jing lindi yai jongi bautrai unam kershan yadi dagas namba kardor ka jongu ba unduk lam nangya side nagabenda jongi ko himmen ko para ngikin ma yai Archbishop Dominic Jala mendagasni namar ni barong intip ba ulalom uba project being ubala treasure hem nagabenda ban penroy ya ka jinge ban penne ya ka jinge ha ka bala bar ula treasure hem bar ulalom uba la ban penyai ba ulalom ambassador jangka jingsuk ula treashika shitam ban mandra jingsuk ha ka tain barokawe ka jingdon jangi lembaga sap ka pong jangi lembaga jina e ka ba utrai ulai kerpa ai bangiru ngenang trai nagabenda ka jingsuk nagabenda ka jingyatali hapadeng gijai penrio jingyatali hapadeng bon ikin kun balang ke badon kenapa ngibaro ngin mane shirhem ya utrai ai ya Archbishop Beir jongi inang ya sai nagabenda jongi bai ha ke nigasni ai utrai inang kerko kerdo yani ko himmen ko para ha ka gospel mendagas ngi yusno ya ka jinyaro jong kawe ka kande na padeng ka paiba na padeng ko paiba ba ka kami jungu Jesu kalam ka badon bok banka kat une umesaya u Jesu kai ka ba pelon yang ka ne ka kande ban parta ba ka kami jungu Jesu kalam ka bakarao nama shua ka ne ka passage menen ni puson shapanga jingi kai jungu Jesu Christ bat ka jingma ham jungu shapangu ba man shapanga bor yale jungu ba man badu Jesu ula peniru ya ka bor jungu hakamat ki paiba haba ula la ban pelai luet be soi na we ubrio bot ka ni baro kala pelngo ya ka kala pensno tanah dia ka banyaro ya Jesu ban ai burom ya Jesu kunjuru ya ka kami haba kala pe ya Jesu kala yo i ya ka burom jungu galeha kala yo i ya ka jingkrao buram jangu Jesu bat kala genma shisen don ya ka kami balakha ya Jesu hoy u Jesu la kamen ladan mangiru ladadan mano bakran ba shapanga kami jangi ngisngautan na ben yusno
Banyak kermen baik uji suruh ulas ngawatanat banius ngau syapangga taga jinyaro. Ba kala yaro ya ke kemi bala pun ya o bala ai buin ya o. Badu Jesu om shim la kendai ya kata ka jinyaro. Henry Jesu ula ya syakamat banong ula keren kambha syapangga kemi. Palat ya kaba kata kalau kendai kalau om Jesu om kamaria teisoti kadang halak ka jongka borbat ka burom om tang na marba kala pun yang om tang na marba kala ai buin yang Henry kamaria teisoti kala don ka burom lupa kala don ka jingir lupa ya upale kala long ka bala kerku lupa namar news no haba ka Maria te sudi kala lenjingo yang ka Elizabeth kala yaro ya ka but kala long ka bala kerku na padeng ki kende baru Jesu ka Maria te sudi kala yo uram om tang na marba kala pedian ya Jesu ha ka do jaga entre na marba kala pedian ya ubale ningkom ha ka jingim jaga kala pedian ningkom ya ubale but ka saindur jogo ubale ha ka jingim nadu dang kinna kala kre kala krum ya lade banglong ka ba I ya ubale ko himmen ko para nginde ben sakut ha ka burom ka bangiyo nang nelang tahi henre ngide ben tijilliyo ya ka jingir ka ba shisha ha ka jingim jogi Kamaria te soti ngete kala bo lupa ya katino bale kala puson lupa ya katino bale bad kala yir ya katino bale kala kongo ya ka hukum jong bale kala kongo ya baro ke jingi kai jong ubale ha ka jingim dena kata kadau kamaria te soti kala yo burom uji suwa hoy ka kemi jonga kalam ka bakarao Dondro ya ka benda ka ba pente Jesu la jibab ya ka taka kende ka bala yaro don ke benda pi ya ron ya ka kemi jonga namar ba piyoi banga long kon jonga henre ka Maria te soti ka don ha lak ka jong ka buram ka ba pimpa dioi haka ban ka e ka ba kerupan jonga Maria te soti ka ba Jesu la kadau kalong ba kalong ka ba shashkor ya kati Hatong ila bandong haka jingim kristan jungi ba ngilong ki ba shashkor ya kati no try ai bang ngila hatong ila bandong ngilong ki ba I ya kati no try hatong ila bandong ngilong ki ba kongo ya ka hukum jungo balai ngimju penke ya ka hukum jungo balai ngikloi ben kongo nadu ki barit hadu ki bakrao ya baro ki jingi kai jungo balai Bon sin haka jingim jogi ngilong ki beri bajid dia ki hukum jogo balai ngilong ki bajid dia ka tino balai ngilong ki bajid ka ba pensngau ba ini yan re kahe ka ba ngide balle ballong ki kon ki ba ken sai jogo balai ballong ki kon ki ba kerpang jogo balai ballong ki kon ki ba kue jogo balai ngide ballong usia arba nado ki barit hado ki bakra ya ka rukam bangi keren ya ka rukam bangi penyade bati para brio ya ka rukam bangi shunkia ya ki kam ram jungi haka balam ya ka rukam bangi taki inga sen jungi bati kimi ki pa bati himen ki para ya ka rukam bangi penyade bati marjan marpa ya ka rukam bangi duai ya ka rukam bangi shunkia ya ka jing duai jungi ya ka rukam bangi shimenda ya ka yukeris bakui ya ka rukam bangi puson ya ka tino balai ya ka rukam bangi kenmau ya ubalai ya ka rukam bangi im ya ka jingim ka bapura kene baro kalam ka saki banong pe kane kalam ka balakar kotam pe une ulong ubakar kotam pe une ulong ubadon ka buram shisha namar ka jingim ka bajanai bak im rengka kadutrai ni ngidon kamban puson ya lade kum gikinna ni deben kli man kasni hato ngalom kabajanai ngakato ngalom obajanai hato nga isisya ya Jesu
ne nga yip ya ka parte hato ngalong bakloi ben komu ya ujisu hato ngalong kaba ting burom ya ubalai ha ka jingim ni don kam ban kerli man kasni delem pa kane ka jingkerli ngen sanang penjanai shushu ya ka jingim chun ka Maria teisoti ni shaip yusmo shapang jonga ka puson ha ka dono jonga ya ka tino bale ka jing puson kalong ka ere ka kalong ka ba penjanai dena marba ngim je puson ha ka jingim jongi ngim pat don ka jingim ka bajanai habang istan ban puson man kasni kumno nga immen da kasni kumno nga la karen badi meipa kumno nga la karen badi bakalo kumno nga la penyade badu jisu kumno nga la duai kane ka jimpuson kan yarap ingi ban penjanai pen ko yagi u jisu u hikai ingi vai pai vai lemba kane ka gospel pe nuksana ka kemi jona kalong ka ba kuai lupa ka kemi jona kalalong ka ba karao shisha ka kemi jona kalalong kabasnotu yaka surjo oblay upa barmenda kalayo yaka jingker ku arsha namar jona namar kalapdian yaka saindur ka joblay ko himmen ko para haka jingim jomi ni deben yo yaka burom namar ma ni pedian ya jisu ni komu ya oblay upa ka buram jomi kalong kabani imreng kan badoblay Om don kibai pat ki buram kiba ngideban wad na kene ka parte lese don ki buri kiba yaro yengi lese don ki buri kiba penkrao yengi don ki buri lese kiba pe snoten na yengi kine baro kilong ka bajinta la joga parteendre kaye ka ngideban yo jinyaro na ubale ubale udeben yaro ubale udeben pen kraw tongin treshito nakabenta ka jim pen kraw joga balai ya ka jingem ka jogi in duai hakene ka sni karpa nakabenta kane inang duai ru yai beteng men duai nakabenta I archbishop pe yiji ko trai jisu karko kardo yeni pen kraw yeni namar ka kerteng jame namar ka tin jame namar ka burom jame Enyaro utrai Jesus Christ. Ko himen koperato in plan ya ka jinge ticho. Ngam nge ha oblay pa badan bor baro unang tao ka pening pan ka tendau. But how Jesus Christ, ukun pa marweju, utrai juni, yaw bala po na umensiam bakuy, yaw bala kana ka Maria Tesuki, ubala siya lebed hapo upondios Pilatus, la sana pnayaw, layak letet yaw, ulakya siya kibaya, hagas ni kabalay lamipan na kibaya, ulakyo siya balen, usyang siya kamodo balay upa badon borba, nang daw unwan pa pinsyari kibayim bagibaya, Nangit ho mensiam bakui, haga balang Catholic bakui, haga jinyasalam kirikui, haga jimma ikipo, haga jimmi pat kedo, haga jingim bang chikut. Amen. Insyu kanambalay spadu pusan. Kanambalay spadu pusan.
To duai ko kimen ko para baga jinkinia jonga ba jompi kalong ka bapriang pun hau blai upa ba don bor barong tu tran den cikina ti jompi na bra ciro kurung kerten cebu kecuntoy ni bela ku cebu barokoi. To pace no bha to trai ya ga jinkinia banyaiti Nagabenda Yeshakri Jame, the Archbishop Dominic Jala. To map isane, but to side code yeki like kila jangi. Ba in your im, but in your command, but mejuna. Da ukres utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka but pim. Rengka but piru. To kendio yana ki don nod. Ikentiu ki shautra. Tonginai mu ya utrai ublay jangim. Ka shongho but kadai. Dashisha kalam kaba shonghok bat kabade kadaiti jongi bat ka jim penim yengi menyaro ye ki kamba jame ha ka jinkin tiyo nam ya ba ro ki rikui but kambam kadbangi dankin mau ya ka maria ka teisoti bala karko men penbana ya ka jing spur jame kadbangi dang ruai lang ya ka jing ruai ya ro jangka nama dashisha melaleki kam karau na bakut shabakut kapartai but mela priyang ya ka jingis ne bakar hai jame na kapateng sha kapateng haba mela kami ya ka jinglong rit jonga shakri jame mela ai hangi lemba jonga ya unang sen ya ka jim penim yangi ukon jame utrai jangi u Jesus Christ lemba jongo ka kin kon jongi angel kamane ya ka buram jame but ka kamen hakamat jame to ai bagi so jangiro ni duai kinya so baki banya ruailam daga jinkamen kadba ni penbana Kotrai Jisu Iwan rahame ya bahara ke jingang no jani rengkang padune upo bat kawain menampen sule bat menampen kantang yangi pendap yangi dakat sap kapong jung men siam bakui abangin lagi syakri ke bakui light nagi jingsni light nagi jimpa light nagi yai tiru hame kotrai yai Archbishop Dominic Jala
baru ke belakang. Menang pensle da kasnam bakar dor jami ya kamen siam jagi. Pamangiru nginang yamai ya kabor ka itiar hala jami hala ki ingasem jami. Dashish melongo bakoi kotrai katemei jonka jinkoi barra. Namar kata ngikar padi me to penkoi penkantang yakini ki jinkarwa jami da kaba pa ya omensiem jami kumga umje halo janki bakindup kilalang yani kamet bakasnam jangotrai jangi o Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons nova. Ula pedianya ka jingsha shita. Ula shimya upu badaka baingo yame. Ula kedia yavu badula ai halake sendran uom. Tushim bato bam nakanepi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Yakaba enaiti naga benda jumpi. Ha kaju keru kamenda alayabam ulashim ya kakuri badaka baingo biang yame ulayaka halaki senran uom to shimbat to dina kane pi baro namar kane kalong kakuri jagas nam jaga jonka jutang batim mai bad bam juk yakaben pen me naga benda jumpi banaga benda ki babon ya kaban map ye kipo to le yakane ban ken mau yangam kosnam bakar dor jango Chris to sai koi yegi to pen koi pen kya yegi to yada yegi kajing maya jong kajinge namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jong ngi terwa hame ko tra ya upu jong ka jingim bad ya ka kuri jong ka jim penim ngi dai ngo aide namar melanyo yengi ki babbe banyang hakama jamme ban shakri yame da ka bas ngeveret ni kar pad yame ba ngi ke bayo benda haka med batas nam okeris ngilong kebala penyak tali kawai da omensi yang bakoi taken mau ko traya kabalang jami kabala priyang hasatala kapartai bad penjanaya ka haka chini renka badu Francis upabakko jami father answer administrator jaga diocese but badu killing do but kirinium taken mau ya I shakri jami I Archbishop Dominic Jala ba melakot na shala day na kane kaparte kumjuro ya baro ki balakalan to ay ba mai
ki baya long kawe badu kon jamme ha ka jingi ap kom ka jamu in long kawe ru badu ha ka jingmi pa jamu pakan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yoti ya da ka ba karmen ya ka jingmi pa bad ya baro ke bala kalat na ha ka jingi sene jamme to pediang ya ki shaka jing shai ka kama jamme to yesne yangi baro ngi kar padia ni kramba renka bat kamaria te soti bakoi ka kami jaga bale ujasa bakodo karim jaga ki apostol bakoi Francis de Sales bakoi but baru ki rikoi ki bala pensna bhaya me pateng la pateng ngendok lam ki ba bek ben yo ben dalem ha ka jingim bam juk but bani ro but pendon bura me dawo kon jamme o Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallam hame ublay uppa badan bor haga jinyalang kave jungamen sim bakoi barok kaburam bat ka jinyaro junam la junam amen kohimen kopana daga jingre yobale daga jingit kabaskem minang duwai nagabenda ka jingdon kamshime ngin duwai nagabenda I Archbishop Dominic Jana pa induk yok ya ka jingim bam jikut kumba ublay la kulari ni vai pai vai ni duai naga benda ki badon hapadeng ki accident haka jimmen saw ka baju ni duai naga benda ki bapangi beshitam baro ko pa jongi ba habeni kalong ka bakui ka teng jomi kan wan ka hima jomi kalong ka mon jomi ha ka kindo kumba habeni to ayang imenda ka jimbam jomi kabahala kasni bato ma yengi kring kanchuni kumbani runi ma ikateles niyo yengi badwa dialam yengi shaga jin penshoy henry to polite yengi na kabasiniyo to polite yengi ngi karpat ko try na ke jin siniyo barro haga jin spon jamme to I jin so jin sign haga sni juni kran bada ka jin yaram ka jin sne jamme ngi light bara bona ka pom bangin yo jin dana ke jin jar barro Kadbangi dah ngap kemelan dia ke jing karmen bakoi, bat ke jing wan pa jmenong penim jangi o Jesus Christ. Nama kejumi kalong kerima, kejumi kebor kaburam, jinam lai jinam. Kotrai Jesus Christ, me ubala om hati apostol jamme, ke jing sungai happy, ke jing sug janga nga ai happy. Wat pe ye ki pop jangi, Henry ya ke jingai janga balang jamme, badha ke jing spon jamme. Tai haka ya ke jings bat ke jing atale kawai kat kom ka mon jame mame ubaim badu basensha genom la genom amen ke jings go try kandon barabor renka bat pim dap da ke jinge do try tongin yai markelia Ku
kami ukul lambro jang abelai. Hakami ubangkit na kapop jang kaperte. Sukito kibala kotra ka jing kawai jang ukul lambro. Kemet bagas nam jung Chris kan rianga shaga jingim bam chuku. Melawan menyelam yang syau beleupa ko Jisu ni IT hame ya gajinan nur jange metagasni ni IT hame ya baro kajinton kam jangi ni IT hame ko Jisu yai Archbishop Dominic Jana hakabagi rakai galikos nem jangajin klar jangi karko kardo ya baro ki bege batain jangi Jaga diocese ka rock away. Shillong, God, Namstoy diocese. Kargo ka try. Lembaga jingya side lem jonging in Aniyong. Yaki Bishop Chloe. Jaga benda kini ang diligid
dai Menanggar bukar to yang iru lembaga jika silent chuni archbishop ye chuni Panginduk naik naga jimpan naga jing shitam naga jing jinjar ki chuni Kerko kerto katrai ya ki bappan ki bashito Kerko kerto katrai ya ki badan apadi ki jing sosi Ben koi ben kya ye Yada ya ka time chuni Yada ya ka re chuni Na kini ki jing pambara ka benang roy kapade chuni Yada ya ki dami kam sem chuni Ya ka chuni explode chuni Pelong ini ke bariya pade Pelong yang ini ke shirham aga jinge pada jing shakriya mi Karko katrai Yada katrai Karko ya ka retreat center chuni Karko ya ki padari ki system Karko ya ki co-worker baro Daga jinge explode chuni Panginduk naman shakriya mi Thai ini ko Jesu Pen kalai ini ko Jesu Pen koi pen kya ini ko Jesu Hallelujah 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 Tonginnya duwai Yenda lapsa barla pendemai yangi dakane ka sacrament ngikar padia me kotai nagavenda I Archbishop Dominic Jana kumjuru ya baro ki balakalan ki parajani ki balaletno nakane ka partai shambhasa to pen kuit Yeki inaka pop jangi barok, but the pen poi yeki shaka jingsuk bane. Da okaris utrai jangim, utrai undon, rain card but pim, uplay but done bor baron karkui, upa, barukon, barumen siyam bakoy, yalis, ban pen bana yaka kubar babhajam utrai, daka jingim gajumping. Isyamu ya ulay. Insya menambah jengwai, kanambar arspa dipunyong. Kanambar arspa dipunyong. Try to I Archbishop, we generating the Thai Bible Jingsu. Amen. Try to I Archbishop Dominic Jalai Thai Bam Jukun. Jingsu. Amen. Try to I Archbishop Dominic Jalai Thai Bam Jukun. Thai Jingsu. Amen.